Chari song tiripia mai hin pen na rin tung tiripia sai hem along pen ang kia mai ki phap ateng pen at tong dun pen ang kia dona ko tia pen hasame nitong kadilo Chari song kat song karon ko jikla karo pini jasamet nitong dan kadilo Chari song tiripia mai pen situm na so pen ang kia mai phalo nitong pen ang kia mai phalong nilong chara punji aku nili RRB na propaganda secretary ka somja tu so la pen polang ni bangke office secretary ke secretary committee ay sa forum timo lalu pini jasmena to pan kerang ke mai ke pana ko alam ke bangke kapre kali karbiang long arlo jasmet lo Charlie risoi chang tum kilam tang ciklo jon jonia prangpen jasmet kemang prong lapen achini gang tung lapen ke jasmet kemang prong lapen kaphere laso aku kan ni tum jasmet ado be pan ke pachini panse tum jasmet kerang ke mai phalo lake CUET aku tak Common University Entrance Test. So perhaps sudah main tempat sini itu. Nasi CUET bangke kita pinana ni kan bangke nasemet lah Ministry of Education. So under National Testing Agency atau si lah postgraduate PG actually yang deng apan nasemet lah Gyeongdong National University along nasemet entrance parman. Amin macam tabu nongji parman bang si National Testing Agency ben contact pon. Lepas tu contact pon bang si Central University along anman ke semet lah amen itu kapten je pan college along anman university along man ke entrance ATS pin ni yang jok lot si laso pensi bang si laso taxi kita tu man sing YC University pon bom. Laso taxi 2022 ni kan pin bang ke Ministry of Education under National Testing Agency atum kan semet lah sono ko apra ne CUET ke Central University Entrance Test pusiyelo, laso kan akibat itu jangan tunjukkan bangke Common University Entrance Test pusiyelo. Laso kirponer kan akibat bangke laso CUET bangke undergraduate UG yang dengalong sedami Gyeongdong National University affiliated college tu bangke laso CUET denglo. Hala tum kita dengan son hasil State University tum sedami non-son Silchar University bercenglo, kado mela Assam State tum sedami denglo. Asal dari Karbiang Long itu anak college bangke Gyeongdong college bangke Silchar University kan pina. Nasi lah bangso Silchar University per kita Gyeongdong daerah join ni Karbiang Long aluta pining pena bangke CUET pensi CUET asal lang tega teng si amen cepat menunggu si college pena long setiap college yang semer pandang lo. Asal teng pena itu march long si semer hotel lang cini je pan itu kedantang jangan dibuat dipai nerkebarni di government college principal along dampen itu cinggi tanam lo. Tapi alang ni talon je university pena bangke instruction atau makan kita bangke 20 to 50% bangke CUET dan sipini bangke amen kaponai kolang setuman instruction dulu si alang cinggi lo. Nasi ni tu macam ni kan tu bangke tapi hodar tu curing kan lo pergi ni tu mah atingo ben semini tu lah college doan apa ni tu macam ni tu bangke lo. Semena bangke Karbiang Long ke lagi semena Inglong aso tu semena Inglong kai society lah pen ada economically kan cenglo kado we akisung pen lo kacari so sakatura itu kado we cini pami nasi Karbiang Long lo ke doan college bangke Silchar University kan affiliated college tu sedame ada di government college pen cenglo itu pan justament 90% bangke CUET yang taken kandidat kan si admission pinanti busi tu mah sorry sampai itu cuni kan lo pen so alam thina tu sampai tu mahin kerangkia cetai sampai tu cuni di panu maksud kita hari itu semet kacungan ko alam tiba pun nanti mana tham lo Karbiang Long ke lagi kai so ada papiu berkai pinak semet bangke ada Karbiang Long ke laso exam center bang mana wela apa sih lah bang so exam center semet Guwahati lo penceng lo kado long pin itu ada klang lo kalau so long semet Gyeongdong atuma yang ada pidun tong tidak jipusi ma pidun mah set doi pusi itu apa nama nasi semet bangke di fu lapen dongkam Borong kemaji lahai lama kulai selong an bangke just nemera bangke CUET pen bangke 90 CUET pen kandidat pen si 90% admission bangke pinai persen tu cumi kono. Maka aku just met ada masuk abirtana tumhan kepang dah ni tumhan dah so kapiri mimedu. Isi bangke ni tum lo cari ariso jam tumhan pacini tum. Just nemera bangke CUET ke lake Karbiang Long arlo noni tumle kesemar hormun dah kali lah pen Assam state atumle kesemar hormun dah kali. Lah pen ni tumhan Jako nai pa bob jeep hanle ma tum kapachari awar sara pipide jeep hanle ke mang ta ali tu nasi la bangso ki mi bang la lo jasmet etum non pinang na we mi atum lo kachari pan na
higher secondary undet tu de sabto kamang mundu je lang tum pilo po ning hang lang tum charting tum lang tum ke thega subject ingwa be po ka pre subject ingwa ping de sono do asila tum fancy semer ba gela so CUT ban ke semer lang tum particular subject lang tum ning hang subject tum exam depend han so mirror things tum han test so result things tum han admission dipo phalak si pakran asi mile chunini tum ban ke pininga bangke da golf college pen stame lang tum sejak lo alang tum 80% si pipo busi lang tum pulos stame tum bang 90% se ke ha stame lana lang tum han reserve do busi stame la tum bangke kithe ke tum bangke ki tum ana bangke ja kong tum ana bangke award side tum bangke aso CUT ba exam bang me se ba tum ki pilon je phang tum chuni palo ate muning bisi bangke la person da 90% admission bangke CUT gal get pen da admission kilong je phang tum ni thebe la pen la bangke university basi batum accept lo posi la ke muni silom mangi la ke CUT ke dobe na ko para center da muni lom ke da do ko thai po basi la bangso phiran ke mai bani de chuni tu ma ke student tum same CUT bang ke exam mang ke pidun pa minan ko apena ko ni ke theda do na melo ke pidun long lia tum bang ke na to admission lo leji ko ma thale noi go college long same 90% level ke same 80% ke da long way je posi na tum aso bang ni ke thedo na me asi pinia bang ke jasame bang ke na hui me son ni do ko lo isi bangke student tu pan CUT pidun noi pada kita chu aku CUT pidun tu des sampai nimpi nani pada ni pakai tu kasi laso karena tu kerangke tu mana laso bertai pandai pandai cuni pun lapen itu sini tu macam ni tu bangke kalau cari laso macam ni tu bangke mau jawab than lo laso CUT bangke semet exam center ada posisi tu mungkin sudah kau kasi lapang so exam center bangke kalau biang lo various place la kinaso sordim along an bangke aso CUT exam center Vivek nanti posisi kalau biang lo tu mas council ke Japon tu education IM Benchmark kalau biang lo tu mas council ni je tinai akhirnya Dr. Pilram Ronghang chief executive member Benchmark apa nak college along sini college principal atau sini nak sini laso atau mungkin laso itu mungkin university pan ke pacini lah pen itu sini pena masih itu bangso kita itu center nang wajib po ke hang kita itu through college principal pen itu university pan ke pacini lah pen through executive member education in charge through pen itu Assam government pan ke pacini saya pen itu tema po masih itu sini pini ke mai palam ke pan ke lah ambil lo CUT pihak semet la pilo ko nang pro nang ni po pha se tum ke mai na phai tame ni tum through internet ne chini teng pro te ke online kale te offline se dori kusi lo asi online se dori ni offline se dori me no mai tum ku chila do tame tum kar be mo no ba ke tum just me disik se ba ke tum non pilo ko itum 21st century approach tame tum na me da computer institution ason Zoom piglang, asal karbeno itu macam ni tu, karbelo cari asal macam ni tu makai karbeno tu mas council pen, inisiatif yang si malang tu cerap tu si, dah kat hidung computer institution, selam nanti busi, ini di tu macam ni buat he, kebagian ni tu makan just met lah sadlang kita orang muka, ini interest orang muka ke orang tu makan ke, just met lah through online mode lah sanksi itu mau PP bar teknologi lah sih, asal pun have pakai karbeno tu mas council pan macam ni lo, jalan tu cerap itu pen, dah karbeno long Hidung computer institution asan kan puji fancy itu kalau cari asal macam